Shosho guys, welcome back to Speaker Nawe. I'm still your boy Taylor DJ. Ngifuna sikhulume la ngengoma amaskandi la eshisa ikhotha kakhulu laphana. So siphethe insizwa le eSouth Coast laphana. Enegama lensizwa ngempela bayibiza isitha sama X laphana eyingoma yakhe enkulu. So hamba nesinye ke laphana hamba nesinye isibabuli laphana indoni yamanzi laphana bambiza ngokwamaphanga. Ukhuphukile lo asisi kule ngoma. Ngeke ngaweza ama features amaningi before but kule ngoma I think irent la ahlala khona engakhokhiwe. So wakhipha wonke amandla laphana wafaka engomeni. So lo ngoma nje inamandla kakhulu. Ukhuluma ngodaba olukhulu laphana ukuthakatha laphana bathi hayi ngeke iziphumelele into yakhe ezilonge makusekhona umdali nedlozi noma ngathi imfene yakho strong kanjani kuze khathale yona laphana. So ingoma nje ne-message strong kakhulu and I think izomthatha imfake ey'ntweni lo mjida lo umfana because usencane kakhulu umfana nje useyivukana laphana. And ukhiphe i-EP akusena ne-album but ingoma yakhe ivele yaba namandla ngale ndlela ngoba nalast year kuyaba nayo ingoma ede yenze noShenga laphana ade ikhuluma ngotshwala-ke sazi ukuthi South Africa baningi-ke impela abadika ngenkambi zikaFaro laphana. So abantu abaningi bayamukela ngenhliziyo ezimhlophe leyo because sinazo idawa kule country but asikho lapho-ke ingoma lena ekhuluma ngendaba ukuthi ngiyozuluke nemfene yakho kuyoze khathale yona kuze kuphela imithi. I think kule age esikuyona manje-ke akusathakathwa ngemfene-ke abanye nje bathatha ngenhliziyo zabo ezimbi-ke. So now mawuthi nawe nenhliziyo yakho embi iyona-ke imfene yakho-ke le kuze khathale wena uzishawe i-heart attack ngempela uzama ukubhlokha into zabantu ngoba uNkulunkulu nedlozi bona bahleli izinto. So ivideo le yami ifuna nje ukufocus lapho kulo message ngoba ingoma enkulu kakhulu. Ngiyibonile kuma-charts amaskandi ku-YouTube laphana iyaperforma yenza kakhulu inenyanga ezimbili but isuthashile u2 million. I'm not sure ngama numbers aku Spotify na kwezinye indawo but ingoma inkulu kakhulu. So lapha la ntwana lana usithi sama X I know uline ukuthi ebe nengoma engangena kuma Song of the Year ka2026 according to me because la ngoma yakhe inkulu and isazophakama kakhulu. So nje besithi asimnikeze ama flowers uSpeaker Nawe nalaba nenhliziyo ezimbi-ke le ngoma lana I know izobathinta ngempela kuze khathale inhliziyo yabo ngoba ngempela amaphupho ethu sazowaphusha ezilonge nje masaphila. So nje lo ngoma ngizwile ingihlabile ngithinte kakhulu izangikhumbuza kwenye indawo engakhulela kuyona laphana khona enye indawo laphana eBergville laphana abathakathi-ke lapho baningi impela bacoshwa phansi-ke lapho-ke but-ke nakho namanje sisaphila sekhona. So nabo kwakhathala imfene kwaphela nanemithi yabo namanje sisaphila ziningi izinto ezenzakala yiningi iyouth esasikhula naye engafika nokufika kaMekhlikhi ngoba ikathakathwa kuleya ndawo leyo but-ke ingoma nje engifuna ukukhuluma ngangaze ngikhuluma ngami kakhulu ngifuna ukufocus kule ngoma le. So I think uyitholile i-hit song umfana inkulu ingoma and osisi lona oshaya i-feature lapha nayo ukhuphuke kakhulu lapha naye ukhuphukile la ngane lana. So sekhona ku-Twitter ethi Speaker Nawe, sikhona ku-TikTok Speaker Nawe Show, sibe khona na ku-Instagram Speaker Nawe. We out.